بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله نشرح لكم النهاردة طريقة سحب المعجون السكينة التانية. احنا ساحبين السكينة الأولى، ادينا سيلر، نضفنا وادينا سيلر وسحبنا السكينة الأولى. اللي احنا شفناه ده طبعا الترشيم بتاع السكينه الاولى. دايما السكينه الاولى بيبقى فيها ريش خفيف كده، فبنمشي على الحيطه بالكف القديم عشان ننزل الريش ده. طبعا في ناس بتقول تصنفر السكينه الاولى، طبعا ده غلط. لازم السكينه الاولى تكون فيها سنه خشانه عشان السكينه التانيه تمسك فيها. بنفضي بقى المعجونه. ممكن لو عايز تشتغل بها ابيض كده براحتك انت، يعني عايز تشتغل بها ابيض عادي، وممكن تلونها برضو. هنلون بقى بالعلبه دي كده، العلبه اللي هي الاصفر الجامل. عايز تلون اللون اللي انت عايزه براحتك انت، وزي ما قلنا عايز تشتغل ابيض عادي. بنفضي بقى شويه اللي احنا عايزينهم كده. هي الفكره من اللون ده ان انت السكينه الاولى او التانية تبان من اللي قبلها. يعني انت عشان كده بقولك لو عايز تشتغل بالمعجون الابيض براحتك. هي فكره اللون ده ان هي تبقى باينه بس من السكينه اللي تحتها عشان مفيش حاجه تفوت منك وانت شغال. وتقلب بقى تقليبه كويسه كده. تفضل تقلب بقى براحتك انت كده، ايه، تنزل بايدك كده. لو عايز مثلا تلبس حاجه في ايدك براحتك انت، بس هو عشان المعجونه مائي فبيطلع بميه وبتغسل بميه عادي. نفضل بقى نقلب لحد ما تظبط معانا كده واللون يتقلب زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. طبعا لو المعجونه شديده قوي ممكن في السكينه التانية او التالتة تحط لها شويه ميه صغيرين كده عشان تمشي معاك. لو ماشيه من غير ميه خلاص ما تحطش. ونبدا نشتغل بقى، ونبدا نمعجن بقى زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. بنفرد العرض ونلم العكس بتاعها. طبعا السكينه الاولى بنفردها طول على مسه المحاره، يعني مسه المحاره بتبقى طول فبنفرد عليها. السكينه التانية بتبقى العكس بتاعها عشان تملى المسافات بتاعه المحاره. طبعا زي ما قلنا ان السكينه التانية بنلونها، بتبقى فيها سنه لون كده عشان تبان من السكينه الاولى. السكينه الاولى بتبقى بيضه فبنلونها بقى عشان تظهر معانا ومفيش حاجه تفوت مننا. ودي السكينه التانية زي ما قلنا. ان شاء الله نبقى نعمل لكم السكينه التالتة والطريقه بتاعتها. وبكده نكون خلصنا السكينه التانية. كان معكم حسام القصاص والمعلم حافظ. متنسوش تعملنا لايك وشير واشتراك في القناة. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.